Peter ji 4 sala tesviya tabûkirina Erdûxaniya li piraniya Sunûrê Qaza Amediyê hatiye rawestandin. û tenê li senterê Qaza Navirî û nahiya Sersinkê çi arîşeyên hîne. Hewlatiyên derdorê senterê Qaza Navirî û nahiyên din jî dibêjin. Çendîn sala Erdûxaniyên me nehatine tabûkirin û hin car tûşî arîşeyên yasayî dibîn. تسویه نینه بیشی مثلا توپو نینه سرنوی کسی نینه مثلا یکش دوسه جرا قطعه که فروشید یعنی همون بچه بلدی سرنوی کسی نینه مثلا وقت عمو بخوی حکومت یادامن یا بوم پیوی رصیف اویدی شارع 6 متر نوکه مسیوج ده مثلا من یه چکری یه بینه پو 10 متره اول سر چند سال من مول خوینا وی بطانه من افعاد روسکی رزمه بوبینیه يعني نوار أبرش ناخذ سبع خصاب كي حتى هنا فيجو أمناش بخطوب كين قال عاجة تنجيلون دمنا يتنع طوب كين بوشي بوا شيء بيت بوشي بوا ما شيء نوبيتر اندامه لجنه شهروانی و خدمت گزاری لجواتا پارێزگا هاتووی که جیوها دبێژە. وەکو جواتە پارێزگەها دووهوک بدیتنا من پێویستم ئەم وەکو جوات کار سەروی بابەتی بکەین وە نویسارێکی ئاراستەی لاین پەیوەندیدار بکەین تایبەت وەزارەتە شارەوانی ji بۆ هەندێ ڕێکارên جدی بگریتە بەر ji بۆ چارەسەرکردناوی بابەتی هەنێ و di demê karakirina parlemanî parleman bişêtin her çiziye evê yasayê hene derketin ji bo eklakirnavî babetî we ji bo çareserkirnavê pirsa hene evaku bûye kêşeyek bû hewlatiyan û dîsan bû hikûmeta Herêma Kurdistanê. Li gorî zanyaryên di salên şêsta de tesviya tabûkirina Erdûxaniyan tak û Sunûrê gundê bêbadê ku dikevîte Rojavayê Qaza Amediyê hatibû û li dîv de hata rawestandin. Li sala 2007 li gorî yasaya asî û duya Parlemanê Kurdistanê li jinek hatibû pêkînan bû tesviyakirina deverên dervê Sunûrê şahrawaniya. Lê wekû ew endamê civata parêzgeha Duhokê dibêjît. Tanûke çi yasayek nehatiye derkirin ji bo tesviyakirina Erdûxaniyên di nava Sunûrê şahrawaniya. Nihat Wêremariyên Artî, Qaza Amediyê.